Anna rajulan atan nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Yetaqadahu fa aghlaza lahu. Peygamberimiz al insandan qarız eledi. Öte oroy mamile kıldı. Qarızımdı bermeysin dep kattуулuk kıldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fahum bihi ashabuhu. Fahamma bihi ashabuhu. Oşonda sahabalar radıyallahu anhumlar açusu geldi. Peygamberge oroy mamile kılgan kim bul? Cazasını bereli dedi. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'uhu fa inna li sahibil haq maqalan. Jön koygula. Albatta akı esi kanday söylese hukuku var dep aytты. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatı. Demek akı esi bolgon kanday söylese hukuku var. Sizden biri qarız surap gelse, oroy mamile kılsa, siz menen bizdagi atırılıştığımız şart emas. Balkim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem day anı uğuştuğuz zarıl. Sümme kâle u'tuhu sinnan misla sinnihi. Kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, al bizge bergen töөнün jaşı çalık töөнü berip koygula. Başkaça aytkanda qarızı төлep koygula dedi sahabalarga. Qalu ya Rasulullah la najidu illa amsala min sinnihi. Ya Rasulullah biz anday töөнü tappadık, biroq çoңurak töö bar eken bizde. Anda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem a'tuhu fa inna khayrakum ahsanukum qada'an. Anı da berip koya bergile. Çoңurak töö bolsa da berip koya bergile. Sebebi silerden içiңерден eң жакшыңар qarızın jakşı ötögөндөр dep bayan kıldı. Urmatlı tuğan, insan balası dünyada jaşar eken, har bir insan qarız alıp qarız berүүgө duuşar bolot. Oşol qarız maselelerinde siz menen biz qarızды доолап барганда да жумшактык кылуу, qarızды бергенде да жакшыраак кылып кайтаруу бул эң чоң инсанияттык милдет болуп эсептелинет. Бизде тилекке каршы qarız бергенде колуңуз менен бересиз, алганда бутуңуз менен аласыз. Бул мусулмандык келбет, мусулмандык милдет, мусулмандык жашоо эмес, урматтуу тууган. Ошондуктан qarızдар адам эмне кылыш керек? Кайтарып жатканда жакшыраак кылып кайтарып бериш керек. Жакшыраак кылып. Албетте qarız берген адам берип жатканда шарт койсо, процент үстүнө кошуп бересиң. Бул сүткордук, бул арам. Ар-раши вал мурташи килахума фин-нар. Кама кала Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayткандай, сүткордук берүүчү дагы, алуучу дагы экөө тең тозокто. Демек, кошуп берүү максатында эмес, жардам берүү максатында qarız берсеңиз, андан кийин ал эч бир шартсыз qarızını кайтарып жатып кошуп берип койсо, шарият буга уруксат берет. Кандай эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунту берген.